abashubuzi b'akatare ka Bushenyi Central Market nibagira ngo batungire amakuru ngo government iriyo netwara akatare kabo kukatishaka zizira hagataha zukugira ngo umwanyogu tukuza kumbekwa mu katare konka nyongo mwebembezi tingwenda kugamba cyo apa ninyushka ngo nkazo meetings zitarinche twazo meetings n'abayimbarwa ministry batweta documents twazireba zona kugira ngo akatare bikaza kumbekwa umwanyo ona ahita karitari ya government hata government yishe twashita amaspeaker ya twazo muri chiko level 1 bachereza amahurire twagakiye ariya twazo mukaso twayeta nakakanso itemeze rya kabiri twajya ngo bare baza kutera design ya katare bagire bata bagiterete asire motion yo kwa provinga me yaka speaker karo nyina asire motion yo kwa provinga supplementary budget ya katare ko teacher Ogezi bachipine muhati kemko yabantu kachikanyeza umagwi 2021 government yakaragana sabatura betawuni ya Bushenyi okubimbikira akatare ku murembe akarakuza ku marabiliyoni 24 okutungura ibyo bushuzo mu cwekeki obwa hati habarikira obutikereza na hagati ya government n'abemezi ba Bushenyi municipality abakatare kashimirire kumbekwa issue ekwatirine na plans questions za nakatare I myself nga speaker nga guidance nagira to one municipal council take approving aga plan zikorwa aba planning committee agenci ekiplanning izo mu council abebembezi ba Bushenyi shaka municipality beyakine cyo kutwara akatare kukiho mu Bushenyi ukatwara ishaka akatare ugenda kuzagayi ishaka kabaje bagambira bishemwe yo ntanga council na kandi kakusoba muganda wanje kakuze umunanko muri ubushikire ninjya kagenda konka abantu abakuhindura katari kurga kutakuriya obyabagamba hari iteke yo kwita market act eyiteka a district ni tukoro akatari karazi obutwatara municipal yo kubanza n'ibitande kwirindira abanamwe yo kugira ngo akatare bakakabuza so nicyo cyatumye nayo leaders ba municipality n'aba district kugira ngo bije bahumuriza abantu nashonga zo twateganya n'akatare Gasha kwa Abraham Muganzi.